Koko yanyayo ndio mwana karanshomesa ukatarambwini abo cyo kino wachikoze nandashaba ngo ito butwachitire amutima mureke tukikore tugira butwawera tugira butwasangura amasiga tugira butwakwatira ho kama abaherezo mshi ekindi ndenda kubeshongorera byishongoro byona namara jwanze mu nano watigambire Ntekeyo ndamweta rubarura kabarura ya miringa narukwa niwe rubarura kabarura abo kuba kabaragura nanye nashora ruhanga yateka mapu ya Uganda nacho muhendo mnonga ndasima mukama ahabwa abantu bona abari mukweteka koro mashaho gabo kwija kwagira umurimo gwa mukama witu nebyo byona nebyo bice nebyo binji ndashaba ngo ruhanga gumaru bajwani abarwaniri hato abo kuba ni mu murwanira aba mahurire mukama baherezo mugisha aba mahurire mwebare abo kubatinda hamya ngo inene kibara baba bahiri konka mwebare kumanya umurimo gwani mukama bankorereje abo kuba muratkoraje bitukabariga kabarigara yayosha mwebale munonga kaima tukolera za challenge mu TikTok ombyeshongoro byitu no kutwetera abantu na Dafini mwebale munonga ndabanda bivugana hano ya naro musigazi wo mukiga akaheka mutahiwe ara kama kwerezo mugisha webale oko hekiroliya hano horiyo mwebale munonga echo kiraba kirereka rukundo kugira ngo katukole tuti hagire cyarugayo kiwera abantu abamba mukama baherezo misha mwebale kuija disani mwebale munonga na manager Aberi azima webale utambuiza offices kwetaramanya iwe na Brian amwe na omukuru kabura mwebale munonga mutambuize kandi mutwarize je gusima mwebale mukama baherezo misha umukuru by face mwe turagandagwana nawe buri munako kokati tukatera bikonda robo ndande na mukwate munigi mchimara nayi kankenyi maya kateni kirendati nandafa kino mojo wa Kristo kuniwe munyanyazi kuniwe wanje kamure kampe mure jone jarampe mure kali hagaryande sanga kanyanya humura ndakukunda kandi yo kugira gamba nchira langa kwerezo mchamango wewe yes ndakunda mnonga wewe bari kugumura nkunda wewe bari kuguma ndagira ngo orantero rorampana ningorampa yes ororantereza bari kuntereza mukama kwerezo msha aposo echumuruzo bari kutesente mukama abaherezo misha bona byo moterize sente mukama mushawe yayagarure mukama abaherezo misha muhumure 2018 turi abasinguzi no kukiraho omuzina rya mukama wetu Yesu Kristo amen mwibale zabishama mutatina turi abasinguzi imwe mutajiro bwoba binji biratuganzya konkano byakwisha Yesu natumanya twemerere kama manzi yo mwebale munonga twani kumara Jumani kumara nyoweti nchitina ruhanga wanja isire nyoweti nchitina Jumani kumara nyoweti nchitina ruhanga wanja isire nyoweti nchitina Ojendorebe chikona omunda chine waiti akakoti kabulaka ahabiyogwa chirutayasi Elizoba tuli ahakweta nka DBC team, DBC family, DBC omu Western tulioni tweta abantu okuja aha gospel concert eyebiri 18 eya omwana na nyina. I'm really grateful and privileged aba bantu bona nimbamanyi. Mama Mary akankunda naturally, akakunda omukazi muhango, akakunda omukazi akunda rahanga yankunda, so every time akagira ati konka my daughter I love you so much. No muntu kubera akakugira I love you nikimara
Some of us, we have spent money helping people, standing with people. Na yet he not kutere simu, and we miss it. Akakujira, my daughter, I love you so much. Nabi nkuyamba binkubera na baba tino lukuntera kanjati. Na ye mami, I love you so much. And we miss that. Mami Mary akachinkorera every day. And tell her that I love you so much, my daughter. Then my sister, my auntie, going to Ruga Charo Chimwe, Nyarushanje, product of Nyarushanje, New Flawless, Akuruka. Ati ni mreba wenchi mbenda kwa sabutaba hajira. Then on my left, ogwe mwenu ni waya inspiring jire kuba promoter wa gospel music. Amina. Amina. He's a good man. Nandine musende, I just call. Ni manyaba ntubeyeni bachimanya. I just call and I'm like, ndi Kampala, blah blah blah. Inyenda send. Na gamba Brian, why you sent us here as a Deborah? Omuntu nkogwe no mwiyai. What I'm supporting jire no bano okorachi. Omunsomu mbile nimbagambira nyo mwazo meeting ya disani kato ntinonyetaga ninkwetaga. As face zone zitukureba abantu bijaka ati Deborah ninyenda you support me. I ask the question olyoa kando hajire bangahi no manyani tureba omwena aguruka ati Deborah is a promoter can support blah blah blah, but the question is you, how many people have you supported? When they call you, do you come? Amina. Pastor. When they call you, do you really come and support people, or you want people to support you only? Mwana turareba. Turabareba. Kanchi garuke mogo akabi owakashat. Turabareba. What are supporting abantu? Don't expect people to come and support you. If you can't spare only 2 minutes on someone's meeting, why do you want people to come? It's not all about money, but it's all about presence, and you show that you love people. Yes. Hallelujah. Amen. Hey, yoni nkunda pastor na kunda bantu na aberaho. Whenever I call him Naish, kunkweta mukama ni wamanya Naisha. Yesterday we sent kan mukama ni wamanya nkuire sent mpire cash 1.5, and I'm going to add you a lot of money to nintekwa kujanja wazenjiri ya mukama yupi. Amina. Amina. Tikuza mukama ni wamanya kuba ainesente ni nchikora abo kujana akunda abantu aino mutima go kugenda akarebo ndijo akamwimusyayo akamureta. We are seeing every time posts nanka my ADB on nanka onu aine fast on status ye on fast preach into concept eri kugirango owa gospel no wasachura ni asinga iwe muri niwisha kureba gospel ko kutwara vibe baba wasachura tuteje ko wasachura sente za kwenda ntuzimo turete no wa gospel tumwese hasa tukore chivuru nimuza kurebe kibakweta barokore kikumanyisa omuri mbana kandi tubasinga abo kubata barokore baza concert engarasi bakutera concert za sachura nyowe nako zire save waza unibacheta chibire chiko recent echinjirachi but echini hiyo abarokore kuba kwemerera batera mama nyabo orebe nakabara muterero mungaro reba abantu bona bakora ki so abishemwe ndiyo nimbeta mwena nyowe niza kutandika rwakana niza kora diko yona kokwera abe yona ikibarangambire bo Brian yayemerera ati tukore tuti tuzakora tuti yagira ati tukore tuti tukwekirakore because we want to see something. We want to see na Holy Spirit elifuru tubinge naba niyo mani nyesiga kwijuza n'abantu tukagira mutusasire mbera mwagiriba mutusasire ebyo nibyo nkwenda ekifo kikoreki kijure kandi ebintu byo kuzana ekyo kubaza tuba twigusi ekyakabiri tuba tuli available banange endongero niche kitukwenda kama asimu so nimbeta mwena okwija 218 kandi nanye kunda abamahurire kundije nabeta ndi kubeta nanye niza kubeta ogwa kabiri kandi nawe bese lati niyo niza garika kubeta abwa disani kato mwije tutere gospel ebera. I said until we are going to break the record. Yeah, gospel music.
so abishemwe mwene mwije mwishire kimwe mwebale agamba bijja kwa ine sente nyingi atuwaza agamba bijjo tinde muje Bisaka Hello guys, mwebale kuisha mwana n'abakundo mu izina rya Yesu. Tubakunda mu izina rya Mukama. Simara hanga abakosa tiyo mwana na nyina. Just chingwe ndagambira ukacaba ostana. Mureka kureba mu gishako mu kintu. Abindi guys, mureka kureba mu gishako mu kintu. No abarokore okujunwa tsira mesangu tsiruwari. Omuntu kwakujunwa nikimayisa ngo wache ngaro kusinga abandi. Ati wajunwa tafune delivery so muteka teka no bona utu disappointing. One abantu abakusanikira ku bihururo kwa yufutambura manyani beeragane bagaba sentene bagera bati ibambi kare hitwachimbwe no what happened to do kora abeno uchine teka tankejo ngo muri mbogo barano bakora no kweraga or no disappointing Yesu no disappointing tiba kweraga echo kintu nje ndikibona nambere namara byaka kesha tunge mu kinteje ko kandi kucurukiza munonga ngo manyani beeragane bawo araba atabuka mano yitingire yabashikamba juta kukoro mulimo go kuinkaringa abeshongozi haba hatari ho Debora hatari ho komishana abana bakuinkaringa echo serious n'abeshongozi ne bawamana nibo timukwenda weza kubafuwa sente umuntu kushakatira mukabatiya nditoko hora vibe weza tare chite chikubasa ko kitari musente so tubashabire mukama abongere n'abakoro mulimo kogo nababukama jirata abongere niwe chinkwendaga munonga umureka kureba mugisha nko mukeno ijoro ne bagirembeka yabane ikigwa etareba yamazire kusya ukeje ngwire kidomora mama iwokora abe tukina opportunity y'abantu nyo nambo nani shaba nkumuterezo mu gukora ya concert tugume tukore concert niye ndo kache mututaye somo shongozi ya rugo samuwe yaisha tumugitaba hanu y'abana bamutembereho tukore kacheka aza kasete bagayi tuli kumunonga kasete tukinde kandi gospel neza kuguma mu mpaka kurira buri so concert yo mwana na nyina tukiriho tucenjera kwaga twahire tucenjera kwayo 2018 twena twakura twegomba kureba mera simwe na Florence na beshongozi bagenzi banje binja bari aba by face ba tino tarakuzera kubego nkako tubire turi apa turan twegomba kureba disane katuna twa concert hati yaza kubaho ya disane kato ebiro binga ebiro na bitano October no twaza kureba umuntu akutera reggae this guy know reggae gospel reggae mwana salute man mwebare munonga nabandi bagambeho konka mwikirize sente zo murimo megon dress we mwagarira beraho bakana yamba urira vibe mwana abantu abahagisiba mera simwe n'umucimanye byeshongoro bya gospel byo bigarura ubusinjo mu maka na munonga imwe bakikuru nayita mama wanje chomo wanje prediasi ujo ajiro mukikuru mutayi wawe akwanyundi timu mwana imwe bakunde byeshongoro by'umwana bya Musimenta Florence nimwe nagizeho kweta munonga mwije tuhagiro mukazi warahanga kandi nekinde cinkwenda kuterezamo ebyo kugira ngo tubakwete agasente apana tuliyo tuzara abana kandi Uganda yitaheriyo neza nitweta agatalent kushashurwa abana bitubine talent bine biconco no basa kutamwensigo niwe ijo gira umwana rahanga na wamutemera umuhanda ahabwe cyo wakora so cyo iyo no ukora cyo no mutwaro gwawe gwino mugasho na munonga ruzango mwebare munonga nimbeta ebiro 18 utandikanye 17 aho respect omwanya no muhango tubwijura kurekananisha bangofe yo gwise rahanga bambero mugisha kandi abandindire ba TikTok amwe bari kutamwa mani kandi nyenda kugamba abeshongozi mwege kosa abanyamahuru no basa kugambaho kubi konkachi kuretere twakumanya ningo umuntu aje nakugamba hoje nabo kipete twakumanya mwene mbantu mumwegese umucenge kamera kusikujira ki kuzikora umuntu yakugambaho niwo mushiko umugambo twana kimanyisa nojya gushanga umunywana wawe mukama bampero muki obusinga imwe number 1 abariyo ba promoting ekice nyine kituriyo mukora nyenda kweta abantu umwana na nyina nikunda ahabenshi ndizere ndkan supporting umwana na nyina ndiyo muntu okuzire ningo zari rwombiye shongoro bya mama simwe na Aunt Florence turukubye shongora habututi so nanta kitere mani nimba nindenguranga namurya zamanya amina ahabwenshi ninza kozesa amina ndiyo muhereza wa mukama tikuza kugamba cyangwa kintiremo abo ba Bible negira ngo uburya cyerehereza
bumoshe tarikora ki etari kimanya ngwe niyo tinkuza kukigamba tutire mu kihango munonga kandi tukiriyo tutamu ninyenda kweta abantu bambarra abantu bakiruhura lyantonde isinjiro nangwa na bushenyo otireho naki nantungamu ntubeta mwena mwije twore cerukundo korba nokora umurimo gwona otemu rukundo ekintu ekikiremera abantu tubakine rukundo y'amazima abinzi nibatukunda habweke kituri tubakine rukundo yo mutuma Bibline tugira ngo nobwo kugamba endimi zona wabo tine rukundo noba nohendekera busha mbwene buri kimwe cyona nitwe ba sponsors kunugira ngo tukubakunda twakubire ntubeta ngo mwije muhure kituriyo ntukora ki ntugamba nagamba nka director wa Zabi Events kandi omumba sponsors ba omwana na nyina concert Mbyo muhereza warhanga nisima munonga kugira ngo hari umzeire wanje wo moyo Apostle Edison Chumurzo wara ya I'm there. Okobwa nkozeremo murimo murungi ha nagambe bigambo bingi kandi obongi ha yarwa tatazara obwo mukureba ntatazara mwami kama nwamanya faza ninga Francis then twine movie VIP abumbako mbatahira M5 then meza nekwa neshitamu abantu mukaga neye M50 treatment yiteriyet ninga shingo kutura event treating according to the packages ninga entrance fees abantu kutankira M2 kujya bareba rya meza they will be treated accordingly chimanyisa Pepsi sponsoring necha kuhereza amezi organizing committee tutiro hebyo kurya gukimiza naza kwa ro kurya na okunywa na no kushemererwa then omwanya ko twagamba ati Holy Spirit Fire Church ya Apostle Wile Tumwine omwanya n'umuhango nuguja kushitamisa abantu abarukumara mwena ko kumwije tubakira munonga mwebare munonga reka tuzash aha time yebuzo wakubaine cyo nachizara yabandi abana ninga pia zero ya his so it's like a battle kongetar battle yortar yes waba no tandika kugira amani arebe kwija kwenda kumara amani so ninga ndra banse ngo bayigurire muta muhura muri abanya media muri abanya mahoro yona chibagambira je mwena nimbasima kwa tine muntu utari umwana wanje mwena kumuriya twenda nimwe twargumchakosa tugire kitwayikoramo tugire umuntu bakwayikoramo norebo buturi yaha turi mu runyekundi tuyine kintu cha EDB cha Mega Digida okwamwenda twacirgamo tuzowa disani konkati tuvuge cha mwana na nyina tuchimare twate cha EDB tuchimare twate cha disani tuchimare mubeno mutebekana se cyanye cyaba aba media omukategori zone nimwe tubashike tugire kitwabiye koko so noni yanda bagambira nyunga batera usako ejo kuburi yuko kamera ngo yawe heri yanda rufire nora bari ujo tumupa ibitwara tanda batwereza toyine security toyine no fika ugambo tukasanyo yo myamahore education sayiringa check wa kabono ki kaseso zoso shoti waje tegereza umukuru sakone yanyu ngene mujeje ate BBC ko kumujira ngo ine show iza decorating ya transport yonga nata kwera kama mwamanya bishoka cyo kera hinza ka ukata mama shita nata kwera agarga kwa nasente te kwa kore sabi twine ekikuru bacha bagambira je ngusente oguna ine hardware waza yoka shashura miliyoni imwe na kwesha ubunampa n'amashita kungubura amashita ngivuga nda erizoba niza kwagana ogize ngwino wiza wa media nzagaruka yo natambara bye ningari yent za kurya kwa pia tuni yes umukono twakire mikono okay orukuza kwesha umwana na mera sima stage emwe akabar queen dancer ariyo muzino weye ata umangu nyensya barayimera katuti ba competing ekikuma nsanguni wota kabasize no basa no kuza kuzara kumangu takubasa na basa no kuteka teka kuzara mutakuja kwa mwisho ngo naza kwa mwisho ogwa kargum makagaboro konga kata mangu araisha ngambara kiya na chabagamba so omwana iwe no basa korera mukama wa radio ninga mukama wa TV awe myaka 5 shango ine TV yawe
icyo cyukora amakuru izitwa ga driving ra hakugira ngo uri musima bari tureba TV Echiruhate chigambo ni chimwe ni concert yo mwana na nyina iri kuza kuba 2018 Holy Spirit Fire Church nico chigambo nico cheshongoro nico chigambo mwene ishaba abantu bona bari no batureba kwijana birukanga bakatushanga Holy Spirit Fire Church 2018 live Sunday EGR gambe rukura bije barebe meri asimo ishongwire chikona na ishongora na musimenta forest ishongwire ry'abasiruzi kandi twe nkaba mukama n'umanya tukire mburi kimwe cyona ntija kwarona na banka yitu yambara system kama no people sabo okwigura account tuje kwa tuyigura account amutwaro kumwe akwato bashariro 15 kandi wamara kwigura account ofune na ticket yo kutakuchi kandi ka bank eje nayo Israel ne byafayo na yerinke yo mwana na nyina haguko no basa kufuna muri utine cyo kusinga no basa kwa no bike sente zawe waza kwija kucheckinga sente zaiko ushange sente zeyonjiro ushange wo bikire mitwari kumushango ine 15 mwenu nabagenda mbara system kama no manya amazina ninye no manya Francis so binyo kumanya kafaza kandi director kama no manya ichitina mukama sima once again your only promoter a lady promoter the whole Uganda the whole Africa who promotes gospel music yaho kubeta ahabiro 18 next week muje twagire okujurwani kumara mabi mukade Mary Asimwe and the daughter Florence, Queen Florence, ninza kubandiho, ninza kusupportinga, ninza kugaba sente, ninza nituza kole bintu owukirarume kimume, but we are going to lift the gospel of God up. Gospel music tuine kujimusa ekaza iguru. Enshonga wekinabire promoter wa gospel. It is because abamwentu basobutaza akatuti kuburira kandi muratushanga yabo kati turi ba pastor abamwentu turi beshongozi, but this is the way to give back to the society of God. Abantu bamukama tubimusye tubatereho tubakwatireho abo kuba you people agaterine nigo gitga urunyankore bagenzi agaterine nigo gati gufa so kutukweterana hamwe ntuza kwimusa agaranga nimbarayira to kuza kwimukori wenka noza kwimukori nabandi waba wenka torimuke waba nabandi noza kwimuka niwe tukurebe oriyo muti X nogivuga oriyo mwana wa Yesu uri kugira to kujunwani kumara nyongwe tinchitina so imwe bariyo mwena noyendo beje noyendo rugeyo noyenda obo mugiga noyendo havinge chachi yamani motoka bichi amajugamani ijo kwatanise nabandi then narhange byawa bikore mwe bari mnonga